का करमा हो काम करी करी ऐसी आरु एते भूख लागुतिसी जे हमर मैडम के कहसी भात दिटा दे रे बुआ बोली करी इटा देखो हमर मैडम बाहरी गला हमर वीडियो थी तो इटा मुई सरको सरको पोरको पोरको भरको भरको खाई देसी दाल संगे टिके चिटका हेतिसी तो यार टिके देखमा साइड करी हेटा गला हमर किचन रूम इटा तो जेन बसी करी खाउछ जे नहीं कहनो आर मैडम घा लेखा आसुतिसी मुई कहसी हाय टिके कन्न बोली करी टननन ये देखो केते स्वाद करे हुआ दाल भात सब बोले जिंदाबाद ही रहबानो एक यार ठीक है चलो देखमा का ना यादी है जे यादी देखे दे चलो देखो इटा हेगला भात इटा हेगला दाल इटा हेगला हमर आलू चिटका यदि चिटका बात है जे बासी संगे बोले तो ने कहना भरको भरको पोरको पोरको दे मानो एक खाई देखो इटा केनता सानी दोसे भरको भरको पोरको पोरको मुई सानी दोसे यादी रे बुआ यादी गप गप देविने बेटा के कुटी एंडा अथा लागुला यादी संगे संग ताकदी पले आसबान टेडरे